салому дуруд бо арзи эҳтирому адаб ба шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. мо ҳамагон ташрифи мубораку пурфайзи шумо пешвои муаззами миллатро ба ин даргоҳи илму маърифат хайрамақдам мегӯем. ман Сафарализода Илҳом Талаб, донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон мебошам. имрӯз ифтихори мо донишҷӯён аст, ки дар заминаи сиёсати давлат ва роҳбарии хиратмандонаи шумо, муҳтарам ҷаноби олӣ, дар Тоҷикистони соҳибистиқлол муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бахусус донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба яке аз пойгоҳҳои муосиру замонавии омодасозии кадрҳои баландихтисос табдил ёфтааст. шароити муосиру замонавӣ ба мо ҷавонон имкон медиҳад, ки бо ҷаҳонбинии васеъ, малакаҳои баланди касбӣ ва забондонӣ ва бозори меҳнати миллӣ ва байналмилалӣ ворид гардем. мо донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат шукргузори он ҳастем, ки бо дастгириҳои бевоситаи шумо, муҳтарам президенти маҳбуби кишвар, имконияти иштирок дар барномаҳои табодули академӣ бо кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро пайдо намудаем. ифтихормандам, ки худи ман таи 2 соли охир дар ҷумҳурии мардумии Чин, Таиланд ва Малайзия дар доираи барномаҳои табодули академӣ ба таҳсил фаро гирифта шудам. дар баробари гирифтани илму дониш бароям муяссар гардид, ки 4 забони хориҷиро аз худ намоям. муҳтарам ҷаноби олӣ, боиси ифтихор ва шарафмандии бузург аст, ки бо ташаббуси шумо, муҳтарам пешвои муаззами миллат, 25 июли соли 2025 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қадномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ қабул намуд. дар партави ташаббусҳои ҷаҳонии шумо, муҳтарам президенти маҳбуби кишвар, ният дорам, ки пас аз хатми донишгоҳ таҳсилро дар зинаи магистратура дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз рӯи ихтисоси соҳаи зеҳнӣ идома дода, дар оянда ба ҳайси мутахассиси соҳаи зеҳни сунъӣ ва технологияи нав дар Тоҷикистони азизам хизмат намоям. инчунин таҷрибаи пешқадами ҷаҳониро татбиқ ва ба рушди иқтисоди рақамӣ, баланд бардоштани рақобатпазирӣ, таҳким ва нуфузи кишвар дар арсаи байналмилалӣ саҳми арзанда гузорам. аз таваҷҷуҳатон сипосгузорам. саломат бошед. Сафарализода курсҳои якуму дуюма дар ҳамин ҷо таҳсил кардем. 2023 бо тариқи маркази миллии тестӣ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон гузаштам. муҳтарам ҷаноби олӣ, ҳамин зарфи 4 соле ки таҳсил кардаи содаи шароити таҳсил тағйир ёфтааст. ҷаноби олӣ, дар 2 саи давлати хориҷи кишвар таҳсил кардагиам ин хел шароит надида будам. донишҷӯи мо, хонандагони мо, ман бисёр давлатҳо дидам, муассисаҳои таълими миёна дигар ин гуна шароити муассисаҳои таълимӣ ки мо бунёд карда истодем ва ин гуна донишгоҳу донишкадаҳое ки бо тамоми шароитҳои вай сихӣ нест. бале ҷаноби олӣ, мо тавзеҳ кунем ки мактаббачаҳои мо мактаба тамом кардан бояд 4 забона донанд, 3 забона донанд, ақаллан 2 забони хориҷиро донанд. аввалан ки забони давлатӣ, забони модарӣ, 2 забона бояд донанд. мактаббачаҳо, хонандагон, вазири маориф, анҳамин дигар чи ҳар як хатмкунандаи донишгоҳу донишкадаҳои олӣ миёнаи касби ҳатто бояд 2 забони хориҷиро ҳатман донанд. агар надонанд, хатм мекунанд, дар қади кӯча мемонанд, ҷои кор намеёбанд, маҷбур мешаванд, баъдан боз хароҷоти зиёд мекунанд, ҳам синни солашро калон мешавад, майдан ҳама чиро қабул мекунад. дар вақти донишҷӯӣ бисёр ҷавон ҳастанд, тез аз худ карда метавонанд, вақти зиёди холиам доранд барои омӯхтан. ҳамин вақта омӯхтан бисёр қулай аст. ва синни сол калон шудан гирифт дигар мушкил мешавад.
технологияро бин чӣ аст дар Роғун хатмкунандагони донишгоҳи олии мамлакат дар ҳамонҷо кор мекунанд. Ширкат технологияи ҳозиразамон робото овардан, кафширгар як робот ҷои 4 кафширгарро иваз мекунад, компютерти гузоштан тамом кор карда вақти истод аст. яъне идора кардан албатта мутахассис дар кор. барои идора кардан маҷбур шуданд ки курсҳо таъсис ям онҳое ки бо диплом хатм кардан ихтисос доранд бозомӯзӣ кунанд. дар бисёр соҳа ҳатто соҳаи тандурустӣ мо имрӯз технологияи соҳаи тиб ворид мекунем, лекин мутахассисҳо кам дорем. яъне бо омода будан модако аз ҳама лиҳоз мутахассисҳо ихтироъкорро бояд мо тарбия кунем. оиладор ҳастӣ? бале ҷаноби олӣ, деҳоти духтаре ки соли гузашта дар муассисаи миёнаи рақами 19 дар назди шумо баромад карда буд, бо ҳамон издивоҷ кардем. ҳар диҳатон мана ҷавон, ҳар диҳатонам унвонҷӯ хоне зиндагӣ дар саросимагӣ дар онати. ҳар диҳатонам равен хонем, гашта биед хизмат кунед. маълумотон, касбтон, саводтон дар зиндагӣ, оиладорӣ, рӯзгордоритонам манфиат меорад. дохил шудем имтиҳон супордагӣ ҳастем. ҷаноби олӣ, тибқи суханҳои шумо ман зинаи магистриро дар тоҷикистон дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ба анҷом расонидам. акнун мехоҳам дар зинаи аспиранти доктор PhD ба амрико сафар намоям. имтиҳонро дар ӯзбекистон имтиҳони забони англисӣ TOEFL-ро ба балли баланд супорида омадам. муҳтарам ҷаноби олӣ, соли гузашта ман ҷумҳурии мардумии Чинро бо воситаи табодули академӣ рафта омадам, имсол хатмкунанда мебошам. шумо дар муваффақият аз ҳар як шахс аз худаш вобастагӣ дорад. агар тарбияи хуб дар оила дида бошад, дар ноҳияи Рашт хонаҳое ки дар натиҷаи офатҳои табиии заминларза хароб валангор шуда буданд, 380 оила соҳиби хонаҳо даштанд. дар ҳамон ҷо як хона мо ворид шудем, 40 сол боз омӯзгор дар як деҳаи баландтарини кӯҳистонӣ 4 писараш омӯзгор дар Душанбе дигар шаҳр ноёд омӯзгорӣ мекунанд. яъне ҳама чи аз оила, аз падару модар бевосита вобастагӣ дорад. дар куҷо зиндагӣ мекунад, дар куҷо намекунад, барои тарбияи фарзанд ягон фарқияташ нест. аз инсон чӣ мемонад мерос? аз инсон, аз падару модар чӣ мемонад? мерос чӣ мемонад? фарзанд? фарзанди солеҳ. ҳар диҳатонда падару модаратон раҳмат конед, хонед, касб, илм омӯзед, рӯякинед, ҷиддӣ биёед миллату ватан дода содиқона хизмат кунед. саломат бошед. ассалому алайкум асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бароям шараф ва сарфарозии бузург аст ки имрӯз фурсати мулоқот бо шумо насибам гаштааст. ин лаҳза барои ман на танҳо мояи ифтихор, балки эҳсоси масъулият ва илҳоми хос аст. ман Одинаева Рухшона, зодаи ноҳияи дурдасти Муминобод, ғолиби чандкаратаи олимпиадаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ аз фани химия, инчунин олимпиадаҳои байналмилалӣ ба мисоли IJSO-и давлати Қатар бо иштироки 70 давлати дунё соҳиби ҷои сеюм, олимпиадаи стемкаи Сингапур сазовори ҷои дуюм ва дар олимпиадаи кемикои Сингапур ғолиби ҷои аввал гаштам. литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанберо бо аттестати аъло дар равияи фанҳои табиӣ риёзӣ бо медали тилло хатм намудам. донандаи 5 забони хориҷӣ буда, айни ҳол донишҷӯи курси сеюми самти тиббии донишгоҳи St. George University Лондони шоҳигарии Британияи Кабир мебошам. соли 2023 дар стипендияи президентии дурахшандагон иштирок намуда ғолиби мутлақ гардидам ва равияи ҷарроҳии рентгении ретиналии чашмро интихоб намуда, айни ҳол бо шарофату дастгирии шумо ҷаноби олӣ дар яке аз донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон таҳсил менамоям. саломат бошед.
راهبریت دانشگاه دوامات و خالهای به دست آورده دانشجویان دانشگاه را نتیجه گیری نموده در سال 2025 مرا همچون دانشجوی بهترین دانشگاه MPW برمینگم انتخاب نمودند. این افتخاری به اندازه تنها با دستگیری و کمک شما جناب عالی به من میسر گردید، چون که 30 سال قبل نه تنها یک دختر دهاتی بلکه یگان جوان دختر تاجیک حتی آرزویی در مؤسسه تحصیلات عالی خارج کشور تحصیل نمودن را نمیکرد. این اعتماد و باوری و دستگیری های شما جناب عالی ما دختران تاجیک را وادار میسازد که در خارج کشور نه تنها با بهای خوب و اعلی خوانده متخصصانی با صلاحیت شویم، بلکه با فرهنگ و مدنیت و رفتار خوب خود نمونه والای بانوی تاجیک در خارج کشور گردیم. محترم جناب عالی، آرزو و هدف اساسی من این است که توانم به شخصان نابینا درمان بخشیده دیدار و امکانی باز دیدن این جهان زیبا را به آنها برگردانم. با تمام هستی احساس میکنم که شما به نسل جوان اعتماد دارید و من با افتخار و مسئولیت تلاش می‌ورزم که به این اعتماد شما سزاوار باشم. بار دیگر منتداری صمیمانه خود را به شما جناب عالی برای سرپرستی پوره تحصیل من در خارج کشور میخواهم بیان نمایم. تشکر زیاد. شما تنها تحصیل میکنید در یک دانشگاه شهروندی تاجیکستان؟ بله، من اولین دختری تاجیک در دولت انگلیا در ساحه تیپ تحصیل می نمایم. 2 سال A level تحصیل میکنیم و بعد از آن که زیاده از 9 امتحان میسپاریم، بعد از آنی که همه آن امتحان ها را با A star یعنی 5 اعلا تمام کردی، بعد به دانشگاه ها داخل میشوی. من به 7 دانشگاه بریتانیای کبیر و به دانشگاه های اروپا به مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و گریتسیا داخل شدم. زبان‌های خارجی کدام زبان‌ها را می‌دونید؟ محترم جناب عالی، زبان روسی، انگلیسی و ترکی را در سطح عالی و زبان ایتالیایی و فرانسوی را در سطح معاشرت از خود نموده ایستادم. نه سان با علاقتی خون مخصوصا با طبیبان چشم کم دارید. مقصد اساسی من هم همین است که توانم علم خارجه را به دست آورده به دولت خود برگردم و به ملت شریف خود خدمت نمایم. بله، موفقیت شما دارم. تشکر زیاد. پدر و مادرت است؟ بله جناب عالی. منتداری ما را بیان کن. ناز کردند همین اجازت دادن برای خواندن دیگرش از خودت وابستگی دارد. من منتداری پدر و مادرم را به شما میرسانم. سلام و درود بر شما اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. مایه افتخار و سرفرازی من است که امروز در حضور مبارک شما راهنمای خردمند و سازنده تاجیکان جهان سخن میگویم. من رحمت الله زاده انوشیروان جمعخان، ماجسترانت اختصاص حقوق بین المللی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، داننده 4 زبان خارجی، با احساس بلندی مسئولیت وطنداری و افتخار ملی از نام نسل جوان دوران استقلال به شما پیشوای معظم ملت برای سیاست خردمندانه و غمخواری های پیوسته در رشد و نموی ساحه علم و معارف، خصوصا دستگیری دانشجویان و محققان، صدقاً اظهار سپاس می نمایم. همزمان باعث افتخار و سرفرازی کل آموزگاران و محصلین بارگاه علم و معرفت است که محض روز دانش در این مکان مقدس با حضور شما محترم پیشوای محبوب ملت برگزار گردیده ایستاده است. محترم جناب عالی، امروز ما با افتخار شاهد آن هستیم که با تشبث و راهنمایی های شما محترم پیشوای معارف پرور، بیناهای معاصر تعلیمی، مرکز رشد ملکه ها و کسب آموزی، خوابگاه و مجمع ورزشی و دیگر انفراساختار ضروری در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان افتتاح گردیدند. این تشبث‌های شما محترم جناب عالی امکان فراهم می‌سازند که ما جوانان در برابر صاحب شدن اختصاص‌های مخصوص باز به آموزش کسب‌های معاصر از قبیل ملکه‌های رقمی در ساحه سیاحی و مهمانداری، راهبلد سیاحی، زبان‌های خارجی برای فعالیت کسبی، برنامه‌سازی،
технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ, маркетинг, соҳибкорӣ инноватсионӣ ва идоракунии тиҷорат гардем. мо магистрантон ва донишҷӯён бо дарки масъулияти баланд тамоми дастовардҳои худ ва имкониятҳои фароҳамшударо маҳз самараи сиёсати ғамхоранаи шумо муҳтарам ҷаноби олӣ медонем. итминони комил дорем ки ҷавобан ба ин эътимод бо дониш, заҳмат ва садоқат баҳри таҳкими манфиатҳои миллӣ, пешрафти иқтисодӣ ва ободии тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро мегузорем. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. саломат бошед. саломат бошед. агар мо хоҳем ки давлатамон ҳарчи зудтар пешрафта гардад, мо бояд ҳама ҷониба соҳаи илму маорифа дастгирӣ карда монда кунем. таваҷҷӯҳи бештар дошта бошем. миллатмон сатҳи маърифатнокиш баланд шавад, саводнокӣ баланд бошад, махсусан наврасони ҷавонон. муваффақият шумо. ташаккур дорам ҷаноби олӣ. саломат бошед. саломат бошед. ассалому алайкум. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷавонпарвару маҳбуби мо ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон. ман абдуғаффорзода муҳаммадсодиқ абдурасул, магистранти бахши якуми донишгоҳи технологии тоҷикистон, се маротиба гирандаи стипендияи президентӣ аз давраи таҳсил дар литсеи инноватсионии душанбеи назди донишгоҳи технологии тоҷикистон ва зинаи бакалавриати донишгоҳ мебошам. муҳтарам ҷаноби олӣ, мо ҷавонон ҳамарӯза таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаатонро нисбат ба илмомӯзӣ аз бар намудани техникаву технологияи замонавӣ ва дар ин росто ҷиҳати боло бурдани сатҳи донишу ҷаҳонбинии хеш эҳсос намуда, дар асоси таъкиду ҳидоятҳои пайвастаи шумо ҷаноби олӣ ҷиҳати аз бар намудани забонҳои хориҷӣ ва омӯхтани касбу илми замони муосир иқдом намуда чор забони хориҷиро аз худ намудам. муҳтарам пешвои муаззами миллат, ёдовар мешавем ки ҳанӯз санаи 1 сентябри соли 2011 зимни ташрифатон дар рӯзи дониш ба донишгоҳи технологии тоҷикистон шумо ҷаноби олӣ натиҷаи маҳсули ихтирокории устодону ҷонишҷӯёнро баланд арзёбӣ карда будед. имрӯз низ дар ин боргоҳи илму маърифат раванди мазкур бо маром идома дошта, таъсиси марказҳои муштараки тоҷикистону Корея, озмоишгоҳҳои илмию тадқиқотӣ, технопарку айтипаркҳо ба мо ҷавонон шароит фароҳам овардааст ки ҳамасола дар озмунҳои ихтирокорони ҷавон ва беҳтарин лоиҳаҳои инноватсионӣ ширкат варзида, садҳо лоиҳа ва даҳҳо ихтироотро пешниҳод намуда, бархе аз онҳоро вобаста ба муҳимият ва имкониятҳои мавҷуда то сатҳи истеҳсолот амалӣ намоем. муҳтарам ҷаноби олӣ, ман дар озмуни табодули академии донишҷӯён аз байни донишҷӯёни донишгоҳ соҳиби гранти таҳсилии Erasmus Plus-и Иттиҳоди Аврупо гардида, давоми 6 моҳ дар донишгоҳи ҷумҳурии Падова Италия таҷриба ва сабақ омӯхтам. зимни таҳсил дар донишгоҳи номбурда технологияи навини соҳавӣ аз ҷумла иқтисодиёти рақамӣ, татбиқи технологияи зеҳни сунъӣ дар иқтисодиёт ва саноат, истифодабарии низоми балоиҳагирии автоматӣ ва заминаҳои асосии таҳияву зеҳнии коркарди калонро аз худ намудам. муҳтарам пешвои муаззами миллат, бароям боиси ифтихору сарфарозӣ буд ки замони таҳсил дар донишгоҳи Падоваи ҷумҳурии Итолиё санаи 25 июли соли 2025 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид пешниҳоди навбатии ҷаҳонии шуморо бо қадномаи махсус зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул намуд, ки ман ҳамчун фарзанди миллати тоҷик ва пайрави асили шумо ҷаноби олӣ дар байни донишҷӯёни беш аз 50 давлати дунё эҳсоси фараҳмандӣ намудам. воқеан ҳам бароям бисёр ҳаяҷоновар буд вақте ки донишҷӯёну устодони хориҷӣ аз ин муваффақияти миллати тоҷик маро ҳамчун як ҷавони ин кишвар шодбош мегуфтанд. муҳтарам пешвои муаззами миллат, ин иқдомҳои башардӯстона ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои шумо ҷаноби олӣ мо ҷавононро дар ин давраи ҳассоси ҷаҳонишавӣ ва вазъи мураккаби сиёсӣ боз ҳам водор месозад ки аз падидаҳои номатлуб эмин бошем, шахсияти хешро ташаккул дода бо касбияти баланд дар рушди саноату иқтисоди кишвар саҳми муносиб гузорем. сипос барои таваҷҷӯҳатон. як ҷо ташаккур. ғайрак дар саргаи донишомӯзӣ қарор дорӣ. дониш омӯхтан аз худи донишҷӯ вобастагӣ дорад. қарорро қабул кардем барои барномаи рушди зеҳнӣ
در مملکت ما متخصص نداریم. وزارت اداره به متخصص ما بسیار مشکلی کشته ایستادیم. متخصص در کار برای ما زبان‌های خارجی را مسئول کردن در کار برابر تکنولوژی. موفقیت برای کار. سلامت باشید. السلام ای پیشوای قهرمان، مرحبا ای وارث سامانیان. سلام و درودی به پایان به شما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. من سیدزاده شکرانه، دانشجوی سال سیومی اختصاص سیاحی آسایشگاه طبابتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، اشتراکچی آزمون و المپیاده های جمهوریوی و گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می باشم. محترم پیشوای معظم ملت، با شرافت سیاست دوربینانه و غمخواری های شما جناب عالی، ساحه نوی علمی و عملی سیاحی آسایشگاه طبابتی بار نخست در دانشگاه ما تأسیس داده شد. این اقدام بزرگ امکانیت فراهم می آورد تا متخصصان جوان در سمت خدمت رسانی آسایشگاهی و طبابتی برای سیاحان و شهروندان کشور آماده گردند. در زمینه این اختصاص ما می توانیم یکی از سمت‌های مهم و سیردرآمد اقتصادی ملی را رشد دهیم. شما محترم پیشوای معظم ملت، بارها در سخنرانی‌های خود تاکید نموده اید که تاجیکستان دارای ذخیره‌های نادر طبیعی بخصوص آب‌های طبابتی، گیاه‌های شفابخش و اقلیم مساعد می باشد. در کشور صدها چشمه‌های و آب‌های شفابخش موجودند که دارای خاصیت‌های طبابتی و برقرارسازی سلامتی می باشند. با دستگیری‌های پیوسته شما محترم پیشوای ملت، امروز آسایشگاه‌ها و مرکزهای معاصر سالمگردانی در منطقه‌های گوناگون جمهوری فعالیت دارند و شرایط مناسب برای استفاده ثمرناک این ذخیره‌های طبیعی فراهم می‌آید. محترم جناب عالی، با صمیمیت اظهار می‌نمایم ما جوانان دوره صاحب استقلالی پیروان اصیل پیشوای ملت بوده سعی و تلاش میکنیم که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون کشور سبز و دارای امکانیت‌های بزرگ سیاحی معرفی نماییم. نسل استقلال و صلح و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت باشید، سلامت باشید. خوندن در کار برای متخصص خوب بودن در کار، فقط نگهبان پدر و مادر باشید. اما جوان دختران ما ببینید فعال هستند، در تمام آزمون ها فعال هستند. احسان میگم با کلی دختران تاجیک، مادران تاجیک که اینقدر فعال هستند در همه سال. حتی در نیروگاه برقی آبی راغون رفتم، در همونجا در بنیاد سد با همون قدر تکنیک عظیم جوسه را بانوی تاجیک در سر چنبرک شده است. معاش بلند میگیرد. تکنولوژی حاضر زمان برای خودش در نزدیک خانه‌شان. خوب است. ما می توانیم ده ها هزار بانوها را با اختصاص‌های کسب‌های عادی، نه اونقدر 5 سال هم در کار نیست، 1 سال بعضا 6 ماه در کالج‌های طبی دیگر چیست ما تعلیم داده بازار داخلی مهنت تامین کنیم. با جای کار جوان دختران بسیار ذوق خواندن دارند. در کجا گوشه و کناری رویم ببینید با فعال هستند، فعال کار میکنند. این ساحه‌ای که امروز بانوها کار و فعالیت و زندگی نداشت. 75% آموزگارا امشب و روز از 131,000 75%ش بانوها است. من تحلیل میکنم همون مؤسسه تعلیمی که 90% 100% بانو است، 90% 80% ختم کننده های همون مؤسسه تعلیمی با دانشگاه و دانشکده‌های هم داخل هم خارج داخل میشه. خانه دختران اصلا سلامت باشید. هر یک پدر و مادر آموزگار ما شما باید این را
در محزن معینمان جا کنیم. تولد شد به تربیه مشغول بودن در کار. ما همه چی داریم، فقط متخصص در کار. پیش از همه پدر مادران، نه یکی تنها آموزگار، در نزد آموزگاران همگی 4-5 ساعت، دیگر خواننده کودکان بیشتر در نزد پدر و مادر. از دانشجو باشد، از پدر و مادر بعضا جدا در تعلیم و تربیه دانشگاه. مرحمت آموزید، زبان آموزید جوانان. وقت میگذرد، بعدا اونایی که تعلیم نگرفته است، درست نخوانده است، سواد کافی ندارد، پشیمان می شود که دیگر سود ندارد، دیر می شود. همه شمایان را بار دیگر تبریک و تهنیت می گویم و به شما پیش از همه سلامتی، موفقیت، خوانش خوب و اعلی و برای کار آزمانده هستند. سلامت باشید. سلامت باشید. یک جان تشکر.